Barıgızda öz işinizin ustaları, Allah'a şükür büyük matur neticeler verip, matur etip işletiren kolektifsiz rayon başlığının təqdimi bolğaç, Reşat Əvitoviç'na apparat yetekçisi etip bilgili boyunca ol indi kişegeneginde Kazanda şulayıp, apparat prezidenti de olup qaytı Reşat Əvitoviç, anda da inanın turunda oğay fikir etildi, umuşlar tilenildi, hem indi şuşu cevaplar, eğitirge gerek şu cevaplar oranga indi o bugünden bilgilendi. Reşat Əvitoviç qayındı. Her vakitte koyduğunuzda da kulağın hizmetine büyük bir rahmet edip gittiler. O indi bizden perspektivalar, alğa karab fikir yürüte turgan yetekçilerinin birisi. Sizde öz tilagi bilen indi 2 yıllık direktör olarak Ulqabat ikinci özünün mektebine dipsi yaşamında özünün mektebine Qabat direktör etip belirlenen idi. Büyük matur etip işlədiniz, neticeleriniz büyük matur buldu. Onun kul astında işləu, indi o sizge betini qoyğan etkəndə ətiyigiz kibik buldu betində. Özünün qulaşına jiyip, birigizini de abidiga vermeyişi, her birigiz üçün her birigizni her vakitte de yokladı. Digisin aşar, mılsın aşar, ol gayipli bekleyip, bir vakitte de birigisini de gayiplemedi, her vakitte de ağırlıkını özüne alıp, her vakitte de ol bizden oturganların ağız içinde ol cevap verdi. Bağlar içinde ol cevap verdi. Diyeniler içinde hem elbette yine kolektif içinde. Şulay, men şulaydan para bitiririz. Dedi bir vakitte de ben şu işe bitirmeyen bit, bu işe bitirmeyen bit diyen andi fikir Reşat Əvitoviç'ten çıkmadı. Reşat Əvitoviç'in de işin yetekçi, indi ona yana iş yolunda da indi biz onu şartlarımız Reşat Əvitoviç. İkinci mesele boyunca şunu zorarmayana bir gene saat kadar, bir gene minut kadar biz yetekçisiz kaldıra almayız. Şunday yok ikinci kadro verişini boyunca bizge bir ağır, bir gene nasihimlana Mağarif Bölüğü İdaresi başlığından alıp mektepke direktör edip bilgili biz bu решениеге bir uzak geldik. Sizde yok. Bik rahat edip kirip ketken edek bir komanda bulup bir gene nasihimli bilen bik zirek akıllı yetekçi. Şulay yok. Oldan fikir yürütüp oldan 5 yıldan sonra nerse olasın anlap fikir yürütüp buruş maksatlar koyup işletirgen yetekçi. Keyin eruditsiyalari aytib ketirdim. Çünkü Vener nasihimni bilen birge işlerge doğru keldi gimnaziyada. Ulanda benim o'rinbosar edim. Mana hozir Mağarif İdaresi yetekçisi olarak da ol bir o'rindagina to'xtalmay, rayon bilan cheklanmay, onun ishlov geografiyasi bek keng. Ol endi respublika qissalarında nindi o'quv yurtlari var, nindi aldığında metodika, nindi texnologiyalar var. Olin birinchilarına o'zi yurana, o'zi aytirga kerak yo'lni sala, birinchi bo'lib ham narsada bo'lsa shundan olib qaytib, o'zi ishlagan maktab nomini hozirgi vaqtda Ma'arif idorasini olib qaytib, shuni rayonda turmushga oshirish bo'yicha joni tani bilan jonib yuri turgan yetakchi. Ikkinchi maktabda da naqsh shunday formatda ishin Alda bizde devam etir deb ishonamiz. Ham aytirga kerak, men o'zim de direktor bo'lib ishlaganda har vaqtda da sizning bilan g'ururlandim. Rahmat sizning bilan ishlarga ham Vener nasihimni yetakchiligida da birga bo'lish maqsadlar belgilab qo'ygan, o'zingizning borgan qiblag'ingizga to'g'ri qolib qo'ygan bo'lish maqsadlarga erishirsiz deb biz ishonib qolamiz. Endi ozgina qolg'a ketib bir necha fikir aytganda, bu yil endi barig'izda bilasiz, eng zo'r ko'lamli choralarning birisi respublikada ol Ma'arif xizmatkorlarining avg'uz kengashmasi. U bek keng formatda o'tab endi ham u bizning bu yil Oqlanish munisipal rayonina prezident tarafidan belgilandi. Bu shunday bizga bek zo'r javoblik ustida. Ham endi biz o'zimizning har bir o'quv yurtidan her bir bağlar bilan turgan uyushmani o'rnak bo'larak respublikaga ko'rsatirga tegishmiz. Nindi biz oldingi olimlar, texnologiyalar qo'llanib ishlaymiz. Ham albatta endi bizning ishning natijasi nindi. Biz mana shu avg'uz kengashmasini shulay maturg'ini aytib, sizning bilan birlikda hozirlanib, endi respublika ko'lamida o'zimizni o'rnak o'quv yurti bo'larak shulay avg'uz oyida ko'rsatirga tegish bo'lamiz.
üçün biz endi yaxşı bilim sifati verilgan deyishimiz. Onun üçün biz sәләтле балалар белән эшләү юнәлешендә шулай ук матур күрсәткечләргә республика, регион күләмендә сезнең белән берлектә ирешергә тиешбез. Һәм иң төбе дип әйтергә кирәк инде балаларыбызны матур итеп тәрбияләп, аларны инде шәхес буларак, чын кеше буларак тәрбияләүдә үзебездән торган biz инде сезнең белән барысында эшләргә тиешбез. Инде ул 2нче мәктәп баласы, сез укыткан балалар, укучылар әллә кайдан аерылып торсыннар иде. Менә приятно бит инде. Урамда барасың, үзең әллә кашанда 15-20 ел элек укытып чыгарган балаларың, исәнмесез, хәлләрегез ничек дип, инде урамда исәнләшеп китәләр икән, аннан да зур бәхет юк. Барыбызның да менә эшебезнең, хезмәтебезнең нәтиҗәсе менә шушы балаларыбызда, үзебезнең укыткан укучыларыбызда чагылсын иде. Алар чын кеше булсыннар иде. Кайда гына булуга карамастан, районда алар Татарстанның, Россиянең башка нокталарында үзләренең тормыш юлларын дәвам итәләрме? Алар һәр вакытта сезне искә алсыннар һәм укыган мәктәпләре белән горурлансыннар иде.